Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspasnak mo ti agtrabaho Wen lito, Un gayam, agawid ak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagawawid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya, sigurado sumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumay di anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag-working student? Ngam ti pagsayaatan nagbaligi ka. Kitaam, addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumeten, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rudan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip kulata ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamattider ka matlata di taayan ti bato! Saan nga ta mailiw kanyak ni Roman? Uy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag, paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo iti syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan ni Ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Kaputa agdardaras iti panagsublina iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan ng adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpahinga ta ni Roman. Isulaang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally, Mas daawak nga minkan kay Stella. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y kanayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw, ken nadalos met ti danom. wan. Sana bali ato nadalos ti danong diti karayan. Wala, Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog.
Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod asaan anak i-breakan ka. Sali. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot no ay ayaten na kangatakay wano saanan. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amaamuhan no anya tigapuna. Asaan nga agaw-awit iti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, tasumuratak to. Kaya't kumati agpasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga da pampanunutan. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradong kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, taisursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan. Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan namang kitkita kanyak. Hay! No apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wag, gumatangak. Ay gumatang ka, tain na kon, di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat ma? Manu amin tibayad na tagatangak. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto ta nalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tinalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Ay, saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na. Asaan ada kami tinaikare. Saan nyo latan nga italtalag ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil day jay. Ay. Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kaguran ha. Saan anatalina ay ti panunot? Saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaag, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intiplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Naskan nga ipalpas ko dito at aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tati iti panunot mo. Ala, adaywan nak pailaing. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh.
kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayo. Napagsaritaan niyo kanina tabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Adda ka din sa una kan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, Papa? Nukasta, uraya nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, Papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigat? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam dayta. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat ada ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share-share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Ha? Sana balin Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong tantigan. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat matungpal. Agyaman nak. Ay, kamaudyanan na. Agdate tamatlaangan. Patgan ka, sana bale. Tawan sarak ta iti trabaho. Namabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iya lugar yun. Saan pa lang nga ita? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan. Kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray di nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige. Siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadanta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod, tamasarakan ta ni Roman. Sige, mabisina ko. O sige. Mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga.
Awanan nyaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta niti kanenta. Sige man lang. Kasla na imas daytoy inorder ta. Ala, mga tangarudan. Naimas. Stella, Oh, ano tinakita? kumita ka iti kanawan mo. Ngam di ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunakun kat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw jay babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan jay plato ti babae. Sali. Mabit lang. Ano tiramidam? Kaya't ko apan ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, napsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Ha? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaingingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babayin mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas na ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, kunamlan asino day siya babae. Kasla tinong panak iti kasdya na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day diya babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayan ta ni Roman. Sali. Aday ta. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, jay kadwam a babae. Asino day chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan, daruman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapauwan, naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela ken Roman. Idi adda da paylaan iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally, tapno mapanda iti address ni Roman iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga adda kami dito'y syudad.
At then disok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Sino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumardan dito. Mabitaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang man, umunakan ijerwal, sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day ti babae. Dari mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito yung restaurant. Oh. Kasta gayam. Among kadi, naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti dayta. Ad-adda, ama in love kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginana. Ha? Inton maminsanan ti ipapantay iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. At tungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayapen ka. Anya day tuyan, anapasama. Mana, relax mo tirik lang. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Ang sublitan ijay probinsya. Sally. Aglugan tan itibas na mapan ijay lugar tayo. Saan? Ti aramidem, agrelax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta pagdagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Aywan gayam, adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Kanita, ang mga nukadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, durot siya. Pinayapayan nakmat, di masidaga. O anya, gumatang ka itinatang alakaw. Nagpintas kalata, durot siya. Nita, mangrugi ka man and ako naksebyo. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom nga min, durot siya. Saan akong ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karnay, ngam sagpaminsan laeng. Ala nga rudan, gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, durot siya. Gulpiyay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, durot siya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmod tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaang ka di. Di ka agungay. Taumadulaang ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Ay, bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan.
Masurunak amang dingdingag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, nana? Ay, basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, nana. Bayan nyo, taibagak tukon kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbaga nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. de Estela kan sali. At dada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak, Lito. Ne, Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano ka sarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam sa dino ti ayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlan. Ha? Pangasim sali. Ibagam sa dino ti ayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa yasim mangpad? sa dino ka diti imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa yasim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman? Dito'y tapaylaan ruwar. Bayan tada estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapu iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayan. Diyak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayan. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami ti tinulungan na. No di kat aduda. Kastagayan. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingput? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kuana. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken agtungpal kami. Isuda gayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Isu nga itata nakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale. Damat ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tigabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nang runak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka.
Dagiti awag ko kay ka. Apay adi mo sungbatan. Gaputa kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela, Pagyamanak ta nasarakan ta kaadagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela, Di nakarakupan. Gaputa at adda masagsaktan. pakawanan na Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si Kalaptate ay ayatek. Huston! Nalpasan ti amin kadata, Roman. Agsubli kami ni Jay lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo. Jak mababalaw, no kastati inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen, kasla jak kaya tawaswasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't na amaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jak lata mailibak lito. Ay ayatek lata ni Estela. Ay, kasano nga rod itahan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakkel ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam, apay nga itakalaan asimangkat? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Diyak kayang tikas tanga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Manipo dita. Diyakon kayat arumwar ka itirabi. Narumwar ka man, naskan akadwanak. Anya, Asino ka di agayem mo tinapanam? nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwan, nupod no anapan ka ija ayan na ita arabi. Carla, Anya ti amog. Amang ano adamot sa bali, anapanam. ala, ingkan iti salid mo. Tay nakmatan maturog. Sibiyaw, imayak takayak kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kade, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kade? Ammom kade, anapan ti anak ko ijay syudad. Tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay,
Di mo ka di mo nga agayan ayat da sipod at dada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay ka day asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotya. Ay na, Sibiyaw. Ah. Makapasurun ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan ka mo't alimpyo akasarsarita. Kasano Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, saan na bale? Ta nakapasyar tangutan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally. Diyak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalatta ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Wala. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalatta ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sangata da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryetay ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Roman ken Estela. Ket winaswas to'y balasan ti ayan ayat da. Gaputad dan sabali akayan ayat to'y baro. Inkeddeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ti gapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysadan. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag.
Ngam, Papa. Kayat ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko tiyak sigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Alah, bayam. Takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisina ka. Agyaman Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka? Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akastatin ako nam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabitlayan. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagaktukan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta kat no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga irangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin? Agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di kabundeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amum ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo ka ni boss? Wan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di day tang imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman ngagkalay sa kami? Wen, iya. Kat, imanugot ka di? Ibaga kan kwa na nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat na kanyak. Apay akasta, Papa. Iha, bayan ta nga isu ti mangikadeng iti day ta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tante in-order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo ka ni boss. Takas lang mariribukan ka. Kaya't nangagkalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayan tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalay sa kayo nga rodan ka ni Carla. Diyak mo na umanugot ako saan. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kat, nakitam ni Roman ijay syudad.
Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday ka mat, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Ay, kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngirod. Kasta at talaga, anak ko. Dumtang tipan nakapasakit. Ngam dumtang tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayat latta, Tatang. Di ka kanyang bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka na nakaw. Ha? Ang bakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyon na. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko ngayon bagang abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyon na ka na. Agbakasyon na biit. Nukastan? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyon na biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon na kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parekot iti dayta. Sana bale, tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parekot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutag ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wen, Papa? Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapul ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launay ti anak ko kan ni Roman. Kat isupayan ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarugwat kayon? Wanlito. Alang arod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ijay lugar tayo. Wanlito. Roman. Sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang arod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ijay lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman sumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan dayta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagan-anad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid itijak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugaling. Ni Papa mo? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. Wen, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na,
Anya nga abalayan. Ketuan. Agayan ayat nga rod daruman ken Estela. Di agabalayantan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka de. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manen si Ibiyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. ala, gulpiak manen talakom Dorotia. Tapno saan kan amabannog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang aramiden nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad addak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya ngamin ay ati ibagbagayo kan kwa na, tatang. Ibagbagak laeng mata na pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dagi ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairak latta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito'y hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito'y. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito'y hotel. Ta sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Wan tata. Daytoy gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsak ti amana anataer. Ah? Imalakanyak ti anak ko, miss. Isu anataer may. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita ang aming tirupak. Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada, pumintas ka no, agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayon. Kaya't pasensyakan dito'y balay mi Carla. Sana kas iti balayo adakkel. Ken di aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? Kwa, tata? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti ag toothbrush? Ha?
Kunak no di mo amo ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tantatan. Ituloy tayo ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kapsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Di pa lang nga ibagbagak ka ni Roman nga agbakasyon kami dito eh. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan? Agkalaysa kamin to iti mabiit. Kasta? Inton bigat, kuyugan na, Lisa. Agpasyar ta dito lugar yo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan ka naagawid? Dito'y kan. Saanan? Amumat yan ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman, Sige, agpatuloy akon. Roman, mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay, ayatan nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayatan nak, Roman. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya tiagmay-may sa dito eh. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwa na ti kayan-ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanan bibiyang na iti daytabanag. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpet nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayda. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro, iti pagdagdagusan na ang hotel. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapwam katrabiin.
Intulot ko ni Carla ije hotel pagdagusan na. Ne, kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At darid wine ko dita. Sige, Mabit lang alaag. Ay, Roman. Amok, mariribukan ka. diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalaysa ni Carla? Tasaan mo gayam nga ayatan? Kasla diyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotera, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Isu nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka anang itulot kini Carla, anak kaw. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalaysa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalaysa kayo. No siyak, Roman. Sana nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasano ni Manang Estela? isuti talaga nga ayatak. Napilitan nakla ang anak ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jebalayda. Sipod ko lahyo Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Wan ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain, saan mo nga ikalay sa anak kaw? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka di ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, ti kaayan-ayat. Anak, Anya ka di ti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kaw. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti aircon dito'y. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack namin makontak ti cellphone na. Jack man amaw. Jack nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tatiang mo yung anapanan na, tata. Kaya't ko asurutan. Ay, Jack amaw balasang kaw. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na.
Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay, balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata? Amangan no ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayak ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pailaan. Agawid ak tulap ta intol madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatugaw iti bato. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangaasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kondanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Ngam amo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatag. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukay ta iti naragsak a pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ito. Estela, Hindi na karakupan. Kaputa at dan ti sa amabalikrik na. sika ti ay ayatag, Estela. Sika, kat awanin sa balibay. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnamay iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy. Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin? Ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang muray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnaaklaan. Roman,
Kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak dito lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saan? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusam? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laang ama-am mo. Amam ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela Gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin a pagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. Sige, umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige, awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela? Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Ket sorry ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakken kwa na, Lisa? Basta kayat ko laang amakita ken maamam mo. Ken, kayat ko ti makipagayam ken ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam ken ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Alangaro din. Padayawan tayo dagita makan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jesyudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pailaan ti pilyaw? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makam mo, Roman. Anya di masapol mo. Tayin may kaliti balay, Carla. Estela, agsubli kami ni dyan syudad, inton bigat. Kayat kalaang ang makasarsarita.
Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kan to inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayo to kan ni Sally. Anya? Mapatganak ka di? Sige. Apay kit di na saan? Ay ayatag unay ni Roman. Kat aramidag ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaan no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko nga. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyag, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, Nay. Kana, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally iti syudad. Nakalukat ti ri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Among ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka no iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman, kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Stella ang makisingnarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Stella. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na no kasano ti ayan-ayat idi da Roman ken Estela. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko nga. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyag, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, Nay. Kana, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally iti syudad. Nakalukat ti ri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Among ka din, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka no iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan-ayat iti da Roman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan da Roman ken Estela. Awan sa baling agkuykuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid dito'y, sarungkaran na ni Estela.
Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naaddaanan iti trabaho. Nagbalbali man da ito'y. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na kan ni Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla? Aging ga ita, nilat ta Estela, ti ayayatan ni Roman. At no naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan ayat ni Roman, kaslag tupak kan kuana ti langit kan daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y kan ka. Masair ka man, ngam iso ti pudno. Mabain launay ni Roman kan ni Papam. Gaputa iso tinang tulong kan kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapu iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Iso nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak ta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko dahi ti aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta iti. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin iti syudad. Ngam si kalat ta ti linaong ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela, mabalin ka dingagkan ka. Roman. Oh, Roman. saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumakalipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyag. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela, Maawatan ka. Kandi ka kabura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Amang ano di mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsaka para kan ka, Roman. basta ti makunak. Si kalat ta ti ay ayatak. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak kaw. Agan-anad kayo iti panagbiyahi yaw. Kat sapay la kumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad Manong. Wan, ading ko. Di kagdanag, Lisa. Ay wanak ni Manong mo. Wan ay wanam ni Roman. Kat ay wanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaornos mo ti parikot mo, Manong. At di parikot na, Lisa? Wan manang, adda parikot na. Katno di na maornos dayta, amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutin nyo anay imbag ti amin.
Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? Ibagam laang. Dumngagag. Awan, Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan ka data? Agsao ka lata. Tadumngagag. awan. Awan? Ngam apay nga rin adi ka matimtimag. Di naklatanikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agmanmaneho ka. Kat madisgrasya ta. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uri anya pa iti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayaten na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nagda. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapatpatagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay dakarlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan akpaikit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka di asumrag? saan pa'y laang nanang? Apay. Madi ka di tirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na ingka nagpa-doktor. Apay anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak mo lang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan lat gaganay gayak, nanang. amangan mat no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan ng padoktorak. Aginana aklaan. Estela anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amapisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak tulatta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanang. Saan na, nanang? Basta manganak tulatta, inton mabisinak. Kita anak ko.
Ang mga nadakit dimot maday, amarikrik-nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan mga anak tulat ta, lumabisina. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kwa. Edi kasta a reaksyon mo. Nalabi ta sa anak amaragsakan, iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko lang ta amangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Taawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itaken ni Roman. Dahita ha? Ket gapo iti utang anay imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngamday tatipod no, ma'am. Gumatang kan itilakok anatag, Sebyo. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas kan siksi kalatta. Nga, ay alakit din, gumatang kan. Wen, di kagdanag, tagulpiak day tanateng mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbanog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit tenti ka ayat ita ni Roman. Word. Amo ko, ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamot ti kunak. Ngam di tay lamaw. Nga amangan no iti udi na. Ket da Estela ken Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Ket no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyo. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan mutan amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamuak kininanang mo masakit ka. Iso asin warung karandakan Kumusta kan? Sa anak ang masakit, tata. Apay nga rot akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kami ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa. Apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgaham ka baalan. Gapotakas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan na di kay nagkita,
Agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Way, ni Estela, balasang kaw. Di mo kumabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko ngay sagana tayong tikalay sami kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman. May papan iti day tabanag. Saan? Ngam, umanugot tumatlaan. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya, Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Agtong palata. ngam saan amabalin ti kasta, iha. Nasken apagsaritaan yu ato. Saan amabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no tiyak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamag kanyak. Iso akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam? Sir, Siya ko ti makaamu iti amin a magastos. sir. Roman, ipatpatag ko unay ti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya ko ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa? Nakaawag ka man? Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko? Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimotong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan ijisilid na. Adda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay-gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybayan ti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso a pangasim. Ibagam adi na baybayan ti salunat na. Matuloy nga ta ti kalaysa da Roman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo to nga awan gaganay-gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybayan ti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso a pangasim.
Tay bagam adi na baybay anti salon at na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan ko na, manong. sige. Agyaman ak iti daytangin pakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Estela. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutak ti mabaling nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarot na, ngay ayatam mat. Ngam awan tinarik na na apanagayat ko ken kuana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, addan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalay sata? Anya? Ne, abay akasta ti sawam. E din to tawan mo't parikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga ay ayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay lang. Tamo ka masursuro naktong nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatek. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka di te parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisimni nga daklakan ko na. Impagpagapukla kada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yung kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay bag-anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Ne, Roman, anya ka dinday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma, sir. Carla, iha, saanan amatuloy iti kalay sayo kan ni Roman? Kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana
mabalin, Papa. Diyak ka ba ulan? Iha, si kamot la ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi na kamat ay ayatan. Papa. Saan na matuloy ti kalaysayo, iha? Lading itak. Ngabjak itulog, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay ayat. Sir, ag-resign ako. At iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni Jay lugar mi, sir. Katagyaman na kiti amin na kiniembagyo. saan anas ken nga agresign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga agresign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parekot. Pumanaw ka lang ng ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. At do'y tilinutok nga aros kaldo, manang Estela. Naimas day ta. At do'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyaman na ka, Lisa. Ngam saan ko amakandag ita? Kanagtulat tayong ton mabisinag. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijeruar. Kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Banag adyak maipaikan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutem pay. Ti aramidem ita kat urnosem ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaengan taman nakaawat ti manager yaw. Iso maawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaelen ti bagim gapuken ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kitday. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka. Tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intabot agpalailang iti baybay. Saan, Nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa malipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanang pisalon at mudita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailaan. Taurnosak da ito eh. Sige, awan parekot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla ken ka, Roman? Tadyak kayat nga aglida ito ti anak ko iti udi na.
Isu anawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyaman nak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na kuman. Roman, ay ayatan ka. Agyaman nak itidayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat na kitaw iti pamakawan. Saan? Di nagpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pailaan. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid akpay lang iti lugar tayo. Nas ka na makasaritak nga estela. Amang ano dakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamot iti binulan. Isu at talaga ako kwamong day di alugan. Alang rod, agan anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papan kada kami kini Stella. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kan agan anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, Kasebyo. Sumarunong tulangan ni Lisa, tanapan kimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman amaw, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay la kumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pailangan, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amangga tamangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit giday ta! Anya? Roman. Pakawanan na, Stella. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka, nung di po kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? Wano, nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa ni Carla? Gapotadyak imanugot. Kat naadaman ni Kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panaglidyaday mo. Tada akong dito'y sibay mo, Estela. Kita agmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya? Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya si Ripay. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamain, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanday
Dita nakadano na ni J. lugar da. Gusto niha. Sumardeng ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman. Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taamom adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kan kuana. Papa. Ay ayatan nak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay ayatan na ka. Nariknam ka di nga ay ayatan na ka. Wano, ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barok. Agyaman ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsublay? Diyak lamon no anya ti mapasamak ka ni Estela. Kat no di na kaya ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabaling kat di nan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laang timakan. pakawanendak nana. Basol ko na apay. Kunak, no kabailan na ama po kaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik nana. Saan kun apanawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo matlaangan, Manang Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sergio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay kuma, tamagustuhan yu ti regalo kada kayo. San nga importante kanya ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti daytoy akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipagarup ko na ni Carla tinaikarya para kan ka. Ngem sikati ay ayatak. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti naikari iti tunggal maysa. Roman, Sikati ay ayatak, Estela. Kat ayatan, kan ipatag ka iti agnanayon. ayatan, kan ipatag kamat iti agnanayon, Roman. Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda apa nagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Nga ikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.